Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke engizocela kuwe-ke nje lapho ukuthi-ke uma kuwukuthi usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ungaphuthi lezi ndaba ezinjengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke kubatshazwa-ke isihluku esikhulu-ke laphana-ke umshana ethumba umalume wakhe nomalumekazi wakhe nengane yabo wababulala bonke. Umshana ona-33 years weminyaka lona ofake ibhantshi uqothe umndeni wonke umalume wakhe nonkosikazi nengane yabo ngoba ethi bayamkweleta. Lo malume kuthiwa ungu-businessman unama-Uber. Lo mlisa ufike emzini kamalume wakhe wabathumba ebafase izandla nezinyawo wanyamalala nabo ehamba ngemoto kamalume wakhe. Ubese ebabulala ngokubagwaza bonke nengane yabo ena-10 years batholwe ehlathini bebulewe balahlwa ezindaweni ezahlukene. Umfana usagcwele amathafa, amaphoyisa amfuna phansi phezulu. Lesi sigameko senzeke eSwazini. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi ungene ama-comment section uyofusha uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.